Смирно. Какайгыла. Шалпайгыла. Шалпайгыла, шалпайып калат. Дебетиңерди көрүп ал элдин баары качып атат. Шым кантет, шым. Шым дегенди мындайынан үтүктөйт. Мындайынан үтүктөйт экеним. Чөнтөгүң ичине салып албайсың. Биягың эмне? Ичине өрүк салып алгансың. Кухняда болгон нерсенин баарын эки чөнтөгүңө салып алып окопто жатат экенсиң. Согуш башталганда кармап алганбыз ушу кыргызды. Немис кылалы деп. Кыргызың эч немис болбойт экен да. Чакырсаң түштөн кийин келет. Наркыныкын бүт жеп алыпсың, кебетесиң кара наркын. Сүйлөй албай эле күлүп калып турабыз. Бирөө жарымды кармадың арбазы, фюрер кемде деп айтам мен. Чегарадан бирөөнү кармап келдик. Орус-по? Билбейм, өңү кыргызга окшобойт. Бирок кыйнадык эле кыргызча кыйгырып атат да. Апа! Кыргыз бекен. Кыргыз окшойт. Түшүнүктүү. Эми Кыргызстандагы кен байлыктардын баарын ошого айттырабыз. Жарайт. Жакшы болуптур. Фюрер келет, артка жылгыла. Хай, Гитлер. Зит. Хай. Зит. Хай. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Курата турган болду го, бу кыргызчадан бери үйрөтүп, 70 жыл болду да. 70 жыл качан алабыз кумтөрдө? Кумтөр деп өлүп калат ошо жерде. Эми өзүңүз айткан деле баштаганбыз 41-жылы эле. Кумтөрдү көздөй кетип атсак, орто жолдон орустар кармап согуш баштап ийбеди. Ана биз айттык, кумтөргө кетип атабыз деп. Анан иштирлис айтыптыр, булар кумтөргө кетип аткан деп. Аны кыргыздар угуп калыптыр дагы, ошол жактан тосуп туруп эле нар көздү айдап ийгиле деген экен. Кыргыздар уккандан эле окуу, муну бияка жолотпаш керек деп. Биринчи бирөө эле келип алып, көпкө чейин өткөрбөй кыйнабады. Бир кыргызбы? Ооба. Не кылды? Чолпонбай деген бар экен, көмкөрөсүнөн жатып алып өткөрбөй койду. Жалгыз. Жөн чайгактагын айтпай. Аркасына өткөртели десек, Дон, жанагы река Дон бар экен. Айла жогонан кийин Москванын алдына бардык. Москванын алдына барсак, ал жерде дагы бир кыргыз келип алыптыр. Шопоктун баласы Дүйшөнкул деген. Ал болсо жалгыз эмес экен, 28-не эшитип келип алыптыр. Тайеке жайын бир туугандарын. Алар такыр өткөрбөй койбоду. 28? Биздин 1000 деген жоокерлер, мына нактар эмне кылып жүрөт, согушпай, чай ичип жүрөбү булар. Аракет кылдык, болбой койду. Болбой койду. Согуш атабыз, мен айттым. Азыр булардын огу түгөнөт. Огу түгөнгөндөн кийин анан барып туруп басып калабыз дедим. Огу түгөндү, ура деп чыга калсак, таш бараң калып кетсе болобу? Аларың башкачага калып болот экен кыргыз. Огу түгөнүп калсак айла күчөйт экен. Таш, баш, касак-башактарын баарын алып. Алар да түгөнүп баратканда, мына эми таш түгөнүп баратат, азыр утабыз десек, Кашай бар жактан бир командир келип, бир камаз таш түшүрүп берип коет атпайбы? Ал анан биз демени көздөп, Питерди көздөп калабыз. Питер жагынан кирип кетели деп барсак, Питерде жалалабаттыктар басып калыптыр аякты. Жалаң жалалабаттыктар экен. Ала бизди Сибирди көздөй калады. Иркутский жака. Иркутский жагынан кеп өткөт калалы Кыргызстанга десек, Иркутскийде жанагы карагулжалыктар ошол жерде турбайбы? Токойуна чейин кирип алыптыр. Кой кайтармыш эти бизди карап жүрөт экен акырын. Айла кетти, башка план ойлоп таптык. Кийимдерди чечтик дагы. Кийинип алып акырын Москванын ичине кирип, Казан вокзалына келдик. Акырын поездга түшүп кетип калалы дедик. Казан вокзалына келсек, баткенчилер экен аерде. Бүт баткенчилер ошол жерде экен. Чоочундарды бүт тааныйт экен сразу эле. Таанып алды. Ар бирин тааныйт экен. Акырын өтүп барып, сени көрүп калып эле жандагысына парольду айтат экен. Бетте экен деп туруп. Анан калгандар укалла каетте дегенде табыр болуп качып кеттик ал жерге. Айла кетти. Ушинтип эле жүрө беребизби анан? Жок. Урматтуу фюрер, башка жолун ойлоп таптык. Кыргыздар менен согушпай эле коюш керек экен. Не кылыш керек экен? Башка жолу бар экен. Кыргыздардын бир жакшы жери бар экен. Биринен мындан сен кыйынсың деп коюш керек экен, дагы акча берип коюш экен, ортого акча таштап коюш керек экен. Болду, партия болуп чачырат үйдүк азыр. Мына жакында шайлоосу болот. Ошондо урууга бөлүп атабыз азыр. Уруу 1000 башы, 100 башы кылып туруп, акчалар таркатыштын системасын ойлоп таптык да. 1000 башын акча берип коебуз, ал өзүнүн долясын алып коет да 100 башыга берет.
жүз башы барып туруп күйөөсүнө берет, 1000 башы барып туруп аялына берет, үйдүн ичинде согуш чыгат, анан кийин соседтерге согуш ачат ушундай анан. Ошентип барып турган чачырайт. Ошол моментте басып калабыз. Ошонун ишке ашабы? Ашат. Бул аша тургандай экен. Көрөбүз. Анан үстүнө кен байлыктар каякта экенин азыр билебиз. Өзүңүздүн алдыңызга алып келип беребиз. Бир кыргызды кармап келдик. Кала. Кармап келгиле. Алып келгиле. Айш. Түртүнбө! Айш. Таңын озурайын көтөрөм. Шуйдин айш. Элге окшобуздар болсо кууратмага ким акмак. Урматтуу фюрер, мынакей кармап келдик. Кыргыз. Таза кыргыз экен, сураштырдык. Мундус деген уруудан экен. Марио Гомостер кумтар! Жеп коет го муну. Не дейт? 70 жылдан бери кумторду ала албай жүрөбүз. Силер башкага берип коюпсуңар. Качан бизге кумторду бересиңер? Болбосо башыңарды жулабыз деди фюрер. Бул анча көп сүйлөгөн жок го. Немистер кыска нуска сүйлөйт. Кай сен кошу биретке. Кай сен антип таразадан урба кой. Биз бир сөзүнө, жарым сөзүнө түшүнөбүз. Мунун күрөгө жакшылык кылчу эмес го бу. Мында катын деле жок болсо керек, бу катын деле турбай тура кебет. Мунун катыны эмес, ити деле кетип калса керек үйдөн. Ачуусуна тийбегин, ачуусуна тийбе. Фюрер ачулуу. Сураңыз. Мына айтпайдар. Кумтар. Кумторда. Кумтөрдү силерге бермек турсун, наркыларга берип алып, өзүбүз ала албай ит болуп атабыз азыр. Каягыбызга беребиз. Ошо кумтөрдүн айынан канча өкмөттүн иштен кетип ит болуп атат буякта. Эгемендик болгонубузга 24 жыл болуптур. 24 жылдын ичинде 26 өкмөт алмашан шерменде. Кошуналардан уялып өттүк энене муну. Фюрер. Ушу жашка келип мен 4 пайпак алмаштырдым. Пайпактан ham жогон болуп кетти. Эмне белайын анайын. Жок. Найн. Швайнштайгер ваша оппозиция. Не дейт? Ошко оппозиция барган экен, оппозициялар таппай калдык. Кийин карасак жаллабатка кетип калыптыр деп, жаллабаттан табылып калды. Оштогу оппозицияны ким урду деди. Sen taş dile ortadan urudasın he. Biz Oştoğa ala pozisyonu kim vurdu, bunu ek eldi kim çalıştırdı, kim tepti, kim vurdu bilmem. Han bek turdan sonra ala men bilmeyim bana. Oşol kaç sürgönmeyim, arlaşkan dile yok buna yerge. Akça talaşı uruşup kesiptir, men bilmeyim. Yok işte ki. Köp ar nerseni aytpagım. Açuusu kele başladı. Açuusu kelse men ne kılayın? Joktu деп айтабы? Жок дечи. Жок. Кандай кылабыз фюрер? Eskubinayından kampiyonadan aytasın. Kalkın. Ana. Hadi. Эгер бирдеке деп айтпаса көзүн чукуп алгыла деди. Murdumu çukup alsan da eşteke çok. Biz bunun vardı erkek emez de uqqanmızga ha? Nege? O neme 39 yılı soğuşmayız da kol koyup aldıranan 41 yılı katınca başla vergen de. Führerge katı söz aytpagın sen. Ha meniki öyle bunun. Getir çektim ama bir çoğum aldım. Tırtayı özün zorga жүрөсүн доңуздан да адам касылып коет экен муну. Менин ата. Ne oldu? Жана тааныбай кала турасың. Муну биздин айла жана базар алын жетим го мойнуңуз үлгүр. Tanıysın be. Akmak satılıp ketken ekesinden moynunuzu. Başından başla bizde bul.
Bizden kaçıvuşularga satılıp tapkan şumuğu şul bu. Avuşundan göre apan köylüğün giysen dele bizsek dele jürbeysin bu. Min menen karajere satkın. Bazar korgonduktan naraka berek koyup turgandı jakşı görüşöt. Şunday bir karasan bul toda, bir karasan bul zoda jüre beret bular şunday. Bir-biriňerdi jakşı bilet ekesiňer. Barby sata turgan? Yok, eştege satılmay, yok, eştege kalgan yok. Kayakta? Minemizni beremiz. Kayakta? Gözümmez, minemi çukup alsaň dele eştege yok. Çukup Kırgız'tı büttü o çukup, eşmele kalmadı uje. Çukup alıp kettik o kumtördü. 200 tonnadan aşık altında alıp getti çukup. Kırgız beçara oturar jana makalga tayanıp koyup. Tuğulgan жердin toprağı altında koyup oturar. Bizge toprağı kalsa oldu, altın nurganımız var bizimle. Kayagın bereyim men sağa, çok. Karkıranı kazakları gördük, üzerine kuştu, Kıtaylarga verdik, satıladıgan yer yok. Boldu, tamam, oğlum, Allah akbar, yok. Yok da. Yok, Kara Sultan etmek için poham yok. Oylonç. Yok deyim, yok. Eştege kalmaz. Ya aytpayım, bir yağın Kazaklarga, bir yağın Kıtayga, bıldır bir çoku kaldılar, anı Putin'in atına verdik, Putin'in atına çoku dep. Biz geç. Sağa tam çok üstüne kalgan çok uca. Satpaysın mı? Satpayım. Hiç nesike satpaysın? Eştege satpayım. Satkan onolar bu, satsa satıyor jirgaydılık ona. Kurağandan başka eştegen bilbey oturat. Yok. Minen satayın, yok, Bana satılmayın. bile. Satpagan biröýünü taap gelsiňer. Sata turgandar taap gelile dedim bile. Satmay degen. Biröýünü tap kıla, akçasyny alsın, sıra satsın degen. Olmasa daha bir kıynap görelim. Kıynabayla özül akça vergende satış gerek bolçu. Satmayın da otat mına bunun. Sen kaçan akça verem dedin? Akça aytkan jokmun bu? Aytkan joksun mu? Akça versem satasın mı? Bizdikiler akça versen liboyen satat. Jok kalgan jok da otpaysın mı? Akçasını versen tavağız. Bar bu. Ya bizdikiler akçasını versen kana sağın bek aytmakçı koltuğunun cünündele satat mıyız? Neň bar? Köp, ooo, bir karalım arslan bu, bir talasta ceruyu var, alasın mı? Alam. Dağım ne var? Aytan koy bizde akçasını versen bizdikiler sata verir. Bizde suravayt minege sat otasın dep. Satılıp ketkenden kançaga satpır dedi, mınçaga satpırsa, jak satpır ha deydi. Özünü mençige sat otkansıp. Aha, çünüktü. Bar eken demek ha? Akçasını versen tavavuz. Neme, yel alasın mı, yel hem satavuz besi? Yelin gerek yok, jalko. Muna ondan görüp otam mına ke. Kanday? Jalko demiş de beyt. Minege jalko? Kırgız katı işteyk. Kırgız narkının göçünü cevap alıp iştegende Berkinin göçünden urup alıp eşek de yüküştü ol işteyk de. Oylanıp Şunun için netle durup durabız küçtürek bulalı dep. 200 milyon dolar bileyin. Kança? 200 milyon. Bolbayt. Kay ana, komandir bolgonu menen kemsi oda turbaysın kay. Karabaşına jetpeybi? Pese kesin. Men onu özüm almak bilem. İyi. O yakta 120 dostum var. Hayaçlar var arasında. Oşalar menen bölüşüm de. Bölüşüyorsun bu. Hı. Alar kalpar birem, bunu onu al. Erten şayloğa iştetesin, bunu onu al da un çıkmay basıp koy deyim, al un çıkmay çık basıp koy, men satı koyam. Ne ucul başım jetmiyor şey. Asmin sizin cengbeysinger sizler. Çünüktü. Bol turanda koşa oyun. $5 milyar verem. Esepke tura 1 milyar kıl. Esepke tura 1 milyar. Maydalatı oturbay hele. Bol. 1 milyar. Söyle işte. Altın menen beresin, akça menen beresin be. Kalaganınday. Bizge akça menen ber bana. Altındı iştet albayt Kırgız. Şu altının aynen nitip albayt avuz. Düşündüm. Kaysi yerge kotor bereyin? Akça kayakta.
Kalagan yer Germania, Fransa, Ita, qaysı dünyanın qaysı Жоқ, точкасы? мында қылы, ақшаны бияққа қотырып отырып ойлан, мені ошы ақша тұрған жерге қотырып қой. Nege? Бәрі ертең ал ақшаны алғаннан кейін қатышым керек те ошы жаққа. Ұшы көтеріп қашпай ошы жақта тұрып тұрып өзім бар балам. Düşündüm. Sağa жақынырақ болсын, Турцияға берейін, қотарып берейін. Жоқ, Турция бош емес. Өздері оратылар. Неге бош емес? Көріп отпаймын, тез барып келіп отады. Үй бүтейін деп қалыптыр. Кече бар үй үстін жауап келтір, бір комнатасын бүтірле кіріп алам дейді шақа. Аяқ бош емес. О шақтан башқа либо жағына қотыра бер. Düşündüm. Kol koyup veresin. Беларусияға қотыра бер, Беларусияға. Bu жаққа отырайын ба? Кәуік олып жүре бер өздері шеп. Мейлі. Kol koyup veresin mi? Пұтымы ем қойып берем сен ақшаны берсең. Еркекте, сүйлештір, сүйлештір. Сырас қотырасың мен кетім о шаққа.